بسم الله الرحمن الرحيم. قال تماشانا أميرو بحثا في دنياي وأم بحثا آخرتي بكن. كامل في دنياي كام تشن ريفيتي أم تشتكن بري ريفيتي أم تشتكن وريفيتي آخرتك أمي هرن كأم تحازريتكن. مثلا ريفيتي في دنياي أم العربي سوارد بن أجر جيكي الناس أجر جيكي دور أم تشن كفاك سري شبكة أم راد بن أم العرباق سوار دبن أم عرباق هندري كنترول تكن هم پیاده بن هم تکلی کنترل کن هم آوای کنترل کن هم آوا جامی کنترل کن که زبستان به وان سیلجه که جاما پاکش کن هم وان کنترل کن و هم تکلی خوی استپمجی که تکلی مساقله من ساقلم بکی بردا تکلی میدنه بتقه هم ایش کنترل کن ایجا کم درتین بری که مدنین ریکا دور هم عربا خود بن سرویسی هم سرویسی را دبن ریا من هي 1000 كيلومتر 1500 كيلومتر ریا من هي باش عربام کنترل بکه برام بردا نهیلا بنر بر پره مرا نکه باش کنترل موتوراوی یاغاوی فلان و بیوان هر تشتی کنترل بکه برام بردا نهیلا استاد به هفته کیلو بده تمام برا هفته کیلو به هم هفته کی صنایع با استاد هیلن هفته قده هم چند دین مچخاد به دینه و حق قصای فلان فلان تشی چکم بنت قنجو خوش کر هم پریوی دده نه امته پکی ريفيتي آخرته جاية ريفيتي آخرته لميجة ريفيتي آخرته روجية ريفيتي آخرته زكاة ريفيتي آخرته حج ريفيتي آخرته صدقية ريفيتي آخرته دمال داك حضور لي بمرف ريفيتي آخرته أرزاق خدا مرف عدالت به ريفيتي آخرته قربك مرف شو قرب ده مرف مرف حقي بدك بعرف حلال بك مرف شغلي حقي وحلال بك وسائده هم تكره بقرن ريفيتي الدنيا نهار ريفيتي الدنيا هم عربا خشون عربا ما خرب بيجيك بالشاف ياخد برو عربا تشنتين منك انسان ما بسكن كاس ما نسكن اما تلفوني جيكي بك الناس ما هنا تلفون اما تلفون الو الفلان داري ما ساكني ما او هناك انسان تلفونه استاذ وي صنايعي وي داري بدن ما اما تلفوني ويكن استاذ هوارا مدوره وان قامينو جوان دبن çekici dikşin هوارا مدوره المبب ياخد جانا مرف هناك تكلا ذكر هناك تكل دبن yol yardımı heye yol yardımı içe kulciki gava araba مرف قضا کر مرف تلفونی وی نماره سر دکه لکرد و برابر بشه برو دور نیست تی قانون تینه مدخز که قانون مدبه انجی نیست انجی صنایع نیست جو مرف وقت تعمیر بکن مرف پرج نادا پکی کل آخرت ببینن بکیل آوار موره کسی کل حوارا موره بردا گواک ام ببینه و کسی کل حوارا موره هبه یانا شکا ام بدن هشیو نها رویتیا به دنیای گواک امی هرن باجاره کی هندری ولات یا خود باجاره کی دروای ولات همین که حاضریه دیجیت کن ام پاسپورت چت کن او دولتك فيزا بخواز ام فيزا خود السينن ام پره حاضر دکن كل زمان تنب ام ترجمانك شخرات بينن و چند تقو ام حاضر دکن جلی خو پانتوری خو تک ترلکی خو اشترا بجم حاوليا وسائل وصابون وايكم بتراشون ام تبع حاضر دکن تخني جيبوك ام يوري پريشان نبن حال كي بانا تفتنا بنجي يوري ام شخرات بكره يكادني ام برای که درین ریا دور هم سیغورتا خو دنیرن که سیغورتا ما درباس بیانه و چکه پلیس جزا بره هم فنی معاینه خو کنترل تکن درباس بیانه بیا چکه وی پلیس ترافیق جزا بره که وقت درد کبن ری
Em levhat nerin ka çika kilometre ama nabra derbas nebe ve ceza bibrin. Canan tedî radar he mer radar nebin mer text keve radarê li pêşî polîs ereba me ra dibe bide milê rastê mer diçe polîs ewraqa dinêre dibe diketî radarê ewqa ceza. Fenî muayenete tune ewqa ceza. Sigorta te tune ewqa ceza. Neyse ceza ve dünya ya mer perê xwe dide ya xud ereba mer girê didin. Ya xud insanê îca ku nasê wan nebin, torpîlê wan nebin, telefon dikin hinek insan telefon dikin wî ceza jî rahat dikin tiştekî jî nahêlin qede diçe. Pekî me got em li axiretê ku em bimînin pekî lawara me vere. Kes jî lawara me ne. Ha ji bo nê em hesabê polîsê trafîqê ê xweda jî bikin. Polîsê xweda jî hene ê trafîqê nabe wan melêketin melêketê xweda ne li ser pira selatê seklandîne. Duraxa ewil îmanê dipirse. İman heye tune. Duraxa de diya li mêjê dipirse. Li mêj kiriye nekiriye. Çiqa qeder li mêj kiriye. Li mêja wî saxlem e ne saxlem e. Süneta jî kontrol dikin. Duraxa dinê rojî ye. Hayînkî melêkete dine li rojê dine defterê vedikin. Duraxa dinê zekat e. Duraxa dinê hec e. Duraxa dinê muamelat e. Duraxa em paşî heqê evdayê heqê heywan. Me şayet me li mêjê derbas kir, me rojiyê derbas kir, me hec û zekatê derbas kir jî en duraxa paşî duraxa çi ye? Duraxa heqê insana ye. Yani îro hinek insanê me hene tabii herkes ne hene ku bigo li mêj dike ehlen ve sehlen pênc wext ehlen li mêj e ama esnaf jî el eman dikin el eman dikin em dibe viya bira neyê dikare me çikî heqê xwe nade. Rojî digire rojiyê sünnet jî dike heqê xwe nade. Salê carekî diçe umrê tê heqê xwe nade. Nebû ki. Herî umrê dime te tişkî umrê fehm nekiriye. Te tişkî ziyareta Hazreti Resulullah fehm nekiriye yani. Ez bim jî demek ki me fehm nekiriye yani. Ewwel heqê insana gere hay me jî hebe yani. Gava li mêja ku em dikin em hêdî bikin niha erebê gava ku em dajon ku berf bem hêdî diçin, rampa bem hêdî diçin, ku vîraj bin em hêdî diçin, ku rêya me teng mecbur da ji erebekî tê pey me erebe pêşe me erebe hêdî em diçin, ku mij bem hêdî diçin, ku baran be zîpik bem hêdî diçin. Madem ki wisa rêwîtiya vê dînê ji bo em nemînin em hêdî diçin, em ji bo rêwîtiya axiretê jî em haziriya xwe baş bikin. Vak me got Allahu Ekber em dikevin huzûra Xwedayê Teala. Em 2 deqe zêde ser li mêjê bisekinin. Em 3 deqe zêde ser li mêjê bisekinin. Hera li mêja me qebûl bibe. Tê nêrî maalesef hinek insan dibe Allahu Ekber û diçe rukûê. Malik neket te Kurda Fatihê xwe. Tedî hat ser etehiyatê dibe etehiyatû selam dide. Te Kurda etehiyat xwe. Em xwed xapînin na edê mala min li mêj kir. Min li mêja nîvro kir. Li mêja esrê kir. Helkî min li mêj nekir ew li mêj ne li mêj e. Mühim ew e ku li mêja me qebûl bibe. Niha Xwedayê Teala Kur'an-ı Kerim'de vaad bêje Bismillahirrahmanirrahim. İnnes salate tenha anil fahşai vel munkeri vel bagî ya'izukum leallekum tezekkerûn. Muhakkak dibe li mêj hêdî ku li mêj bike û li mêja qebûl be wê li mêjê di ara wî gunaha de dibe dîwarekî mezin nayle ku însanî gunaha bike. Demek ki gava ku em hem li mêj bikin, em hem gunaha bikin, em hem faîzê bikin, em hem Araqê bixwin demek ki li mêja me qebûl nebiye lomak em vana dikin. Aca ji bo nê li mêj araca me ya rêwîtiya me ya axîretê ye. Çawa em hene me didin taksiya xwe ya vederê em hêdî diçin ji bo tekenine teqa ji bo cam neşke vesaire me bigîne cî me jî bîne ade eger em bixwazin em li axîretê jî bi rêda nemînin ser pira selatê teq wan duraxa em derbas bibin em dîqat bikin. Niha li axîretê pira selatê heye li vê diryayê jî pirê dinê hene, pirê pera hene mesela. Mesela me diçe ser pira İstanbulê wan pira yaxud hinkî rê hene li vê dunyayê otoban jêr dibêjin
به پرانه مثلا هنی حتی مر پری خونه ده مر نکه در باس به مثلا هنی مر کی پری به پری ده در باس به چه سر بر پری کی پرا ده در باس به اما پرا سالت پره در باس نابه مارک و دلار در باس نابه زیر در باس نابه مقام و موقعی در باس نابه از والیم از خی مقام از باش بقانم از ملمه از کره آقا و بگام در باس نابه چه در باس به بسم الله الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم تقوا در باس به تقوا در باس به تقوا در باس به تقوا چیه تقوا امر خدا که مر بینه جی تشتی خدا جی عاصه مرم نکه مرم گره واقعی مرم سالم بکه مرم چش خورا خواست اینی مرم جینار خورا جی بخوازش مرم خورا جی بخوازه برای خورا مسلمان را جی بخوازنی حتی رسول الله علیه الصلاه و السلام دبی او تشتی کتش خورد خوازی کتش برای خوی مسلمان را جی نخوازی نه ایمانش داره حتی رسول الله علیه الصلاه و السلام دبی او کسی عبارت تر رازه جیناری برچی به جیناری برچی نرازه او انسان نجمه یعنی ایمانی که سالم نینه demek yani ایمان سالم چیه ایمان سالم دل جان امش خدا باور بن حتی رسول الله باور بن اور مجا که مکر ام سالم بکن عبادت که مکر ام سالم بکن روزا که مکر ام سالم روزی بگیرن ام زمان ام چما سبی حتی بر تی برچی بن ها demek برچی مو زحمت تمام ولا واجینار که فقیر ازم تشکی بدمکی خدا لومد به روزی بگیرم مقام خدا احتیاجی به برچی بونه تی بونه ما یعنی های تدبیر برش فقیره هبانی خدا دبی نمیش که عبدیتیا مبکه عبدیتیا کسی دینه نه که مثلا گلک انسان ایرانه چاپ زنگینات کبن او کتاب میشون بود مثلا چاپ خودی مقامات کبن فلان و بیوان هم دبینن لتعزیه بخوشو بگم سر چابار سر سراره اما فقیر بلنگاس که تکش خوی ناز نکه سلام داده هنگ جا سلام اوی و نگرین یعنی مسلمانتی نه ویشته مسلمانتی خدا دبیش انسان تقوا هست ایجا گلی تماشاوانا چوا öneme dedin araba hukum dreda nehle musa öneme bidin ibadete hukum melve dünya dreda nehle çava kavak am için ber pre ve dünya ber re ve dünya otobana gere pere mebe ya hut vi qarte me gere be ju am taxta derbas bin ha me braş pra salat jebe pra salat pere mere derbas nabe pra salat takva derbas be takva derbas be takva derbas be وانت ببین اند خیر و خوشیدا اون تمام اماتی خدا